abakozesa n'abakozesebwa bashaba kwejumbira mu kutera akaruru aha bwa Uganda enungi. Abakozesa bashaba kwereza bari kukozesa obwire bagende batera embezi abarikwenda ebyagambo rukura Avema Group of Companies Goodrat Musime omu ruterano rw'abanyamakuru orwakorwa bwebaja. Nyenda kushaba mwanza kubaza nashaba abantu ababosi abarukozesa abakozi nimba nindeba abakozi bine kizibu okutunga orusa olw'okuza kutera akaruru na ka transporta mwene iwe bosi orukozesa omukozi ogwe mwereze emitwaro 5 ni 10 kandi nizingahe mwereze facilitation agenda omuheno orusa agende biro bibiratera akaruru ka NRM tukatere tukamaririze tugaruka tukore. Goodrat Musime hona yayihanangiriza abanya-Uganda okuhereza President Museveni akaruru mbwingi obo bari kumwebaza ahabwo butegeki ahabwo kutegeka ihanga omusinge na n'entunguka. Ndi Kawempe ndi kutambura Kawempe South Kawempe North ndi kurondera President Museveni akaruru nanye ndi kwerwanaho protecting our gains nanye nimba ni protecting my gains of peace. Protecting ebizimbe byonka ni protecting obusinge bwanje butambuliramu mbwenu nimba ni tikusigara omukanindwana ngenda nyegesa abantu hina barikumpurira mbagumya tusharaho twena mboreka ntomuhanda ni NRM nagira ngu nebintu binje NRM ekoriri hanga enshonga habwenki yaine kuhebwa enchure ndijo. Goodrat Musime hona yashaba abantu okuma obusinge omukarura ka mbwenu bantu eyi muri mwena eyi turi hona imwe bwana abo turi kushoma nabo monango mukerezi yabo kushoma nimwe muri bingi banywani banje teharo chamya teharo rukundo rubarukora ngo mu kristayo teharo rukundo rubarukora ngo mu katoliki wenka ningano bo musiramu wenka rukundo nibarukorera twena ejo nentunguka ya twena bantu 2015 twimuke kare tushabesha mu majugitu mpora tugende tuze kutera karuru. Abanyabicenke baraganisa okuhereza bine bendera na President Museveni akaruru omuri mitoma. Abana yafiye mkono nokugende okora abantu okotera bakora okumizamu atayonda okugu omuteketekere ebirire oyonda okugu rero nshakare sange igana yitirenga amatana eyanyu abantu abanyakita bike yanyu eriyo wanjye eri 15 omumbuga ensiyone yetorire nuho nabahere speech ensiyone Owetubukura obwire buke okuhendera okusherra karuru abanyabicenke omu Ruhinda South omu district ya Mitoma baraganisa okuhereza bine bendera na President Museveni akaruru. Babugambo Arthur Kazora oine bendera yobunyishengero ahabwa NRM mu cwekeki yabanasherra karuru omcweka cyabo. Izo bariyanyumwa abazyo basibera mu bicweka bya Nyakitete oguhona yahikano mu bicweka nka Nyakita aho abantu bamaraganisa kumuhereza obushagiki kandi bamushaba okutungura ecyanga cyabo yaba yagira mu ishengero. Amakuru aga gashakwe Teddy Buyinza omuri Mitoma.